Hheyi webafowethu, kuthiwa siyikhandi ziyenzeka. Nangu-ke umfoka Khanyisamayo lapha, umfana njengoba nazi ukuthi i-Kaizer Chiefs yamupha inkontileka, yamthenga-ke, njengoba wayekuyiluni, ngiyacabanga nalazi lonke lelo daba. So, njengoba bemthengile-ke uMayo kubika ukuthi-ke ukwi-injury, ulimele, njengoba kubika ukuthi ulimele-ke, kusolwa ukuthi-ke noma kungenzeka ukuthi ahlale angadlali iy'nyanga ezimbili, yamabesho, iy'nyanga ezimbili, okubalwa kuyo-ke u-M_T_N 8 impela. Ama-game nje lawa awasekuqaleni nje angenzeka angawadlali, yabo. Engicabanga ukuthi-ke noma nje okuyibhajanyana-ke umfana omncane nje mase ezolimala sisambhekile njengoba nazi ukuthi masivula kungenzeka sivule nale team le abathi i-Arrows or i-Kruger United kwi-league game. Njengoba uma ngithi i-Arrows ikhumbule sazodlala nayo ku-M_T_N 8 wafa. Njengoba i-M_T_N 8 ibivamise ukuba ikhaphi yokuqala, yabo, singazi-ke noma sekushintshile yini lokho, yabo. So mawukuthi sekushintshile-ke shuthi soqala ne-Kruger United-ke le efikayo ibuye ehlathini. So lokho kulindele ukuthi uMayo angabi bikho kulawo ma-game lawo, angabi bikho. So shuthi uyoze abuye ngo-September kanje, yabo. Engicabanga ukuthi indaba engezinhle kumfana osafuna ukulwela indawo yakhe lapha ku-line-up ye-Kaizer Chiefs, njengoba mayehambe walimala nje kanje uzovele abuye laba abadlalayo beshisa kakhulu, bese kuba nzima-ke ukuthi athole i-game, yabo, bese kuba nzima kakhulu, yabo. So yena ulimale ngesikhathi esibi kakhulu, yabo. Kuba ngcono ukuthi mhlampe mawukuthi uyalimala ube umuntu olimala isizini esiphakathi, yabo, isizini esiphakathi, ngoba igame mayizoqala kanje isizini bese uyalimala ingakadlali, uyothi uyabuya uthole ukuthi laba abebevele bekhona benza kahle kakhulu, ugcine ungasayitholi ithuba lokudlala, bese ifomu yakho iwa lapho. Kodwa sithi mfana omdala, lulama-ke mbhemu, siyakudinga, asingeke sakujaja ngokwendlula last season, angeke sisakuhlulela kulokho mfowethu, kuke kwadlula kwandlula lokho, sesibheke kule sizini esikuyo. Le sizini esizoyithatha nje kungekudala, yabona-ke. Le game-ke engicabanga ukuthi besiyiqala ngayo-ke kube kuyiyo-ke i-Kruger United. Ya, so ngicabanga ukuthi-ke wena uzobe ungekho-ke mfowethu, sokwenza kahle kakhulu noma futhi ungekho mfowethu, impova ayiphel'i moya. Danko.